karijeru sam počeo u Bosni, znači tamo sam došao kao junior, bio nekih 6 godina, doživio dosta i lijepi i ružni iskustava tamo s obzirom da se tamo svakakvi ljudi bave i trenerstvom i i ovom, i upravi i tako to. Drago mi je da sam imao mogućnost da sada upoznam raznorazne kulture. Bio sam znači, u Iranu, u Grčkoj, bio sam i na Kosovu. Za sve ta mjesta me dijele poprilično lijepa iskustva, iako sam nekim bio samo vrlo kratko, kao na primjer u Iranu gdje sam bio neki mjesec i pol dana. Ali drago mi je što mi život omogućuje da upoznam te kulture, te nove zemlje i stvarno je sve to lijepo i pored košarke malo vidjeti druge države. Znači u Iranu sam se, to mi je bila nekako najveća promjena, jer je to bila kao prva država poslije koje nastupam domaću zemlju, znači Bosne, i pogotovo zato što su oni tamo dosta radikalni. Na primjer, oni imaju, postoje blokade interneta, ne možete posjetiti svaku web stranicu, ne možete se faktički čuti normalno sa porodicom preko Skype-a, ne znam. Mislim, može, ali postoje neki filteri kada skinete to na internetu, dosta se uspori internet i vrlo je teško uspostaviti vezu. Onda način njihovog života je dosta drugačiji nego što sam ja navikao, znači ja sam navikao tamo dosta to znači, dosta radikalno. Ali ipak, eto, izdržala se taj mjesec i pol dana. Poslije toga sam otišao u Grčku, u Atenu. Tamo sam proveo pola godine, ako me sjećanje služi. Grčka je jednostavno prelijepa zemlja, ali mislim da je trenutno u prevelikim problemima i lijepo je tamo otići kao neku ekskurziju i posjetu. Ali tamo da zarađujete hljeb vrlo je teško, znači, jer velika je kriza tamo, znači, znam da mnogi novinari pišu o krizi tamo, ali dok tamo ne osjetite to, vjerujte, to što pišu nije ništa. Onda otišao sam na Kosovo. Kosovo je onako lijepa mala zemljica, ljudi dosta vole košarku, znači ludi su za košarku, znači igrao sam pred 4-5 hiljada ljudi i svaku utakmicu znači, su nas pratili na gostovanja i na domaće, pogotovo utakmice gdje je bilo znači, 4-5 hiljada domaćih navijača. Malo je bio pritisak tamo igrati jer ne možete izaći iz kuće da vas neko nešto ne zapitkuje o košarci, kako ćemo sutra igrati i tako to na svakom koraku. Međutim, izborili se to tamo, osvojili smo i kup i prvenstvo, jako mi je drago jer smo poslije 8 godina tamo na Kosovu, taj košarkaški klub Trepča je napokon osvojio trofej, znači ne samo jedan nego dva. I jako sam se lijepo osjećao tamo. Kada smo osvojili kup, pošto smo igrali u drugom gradu, nismo bili kući, kada smo se vraćali, nisam ni očekivao da nas tamo čekaju znači, hiljade ljudi na ulicama. Znači, navijaju, vatromet, svašta nešto, znači, osjećao sam se kao da nisam osvojio kup Kosovo, kada sam osvojio, ne znam, kup svijeta, nešto tako, jer je bilo stvarno ludo i nezaboravno. Pošto znate tamo koja je napetost između Srbije i Kosova, imao se jedno zanimljivo iskustvo, znači, u zgradi gdje sam živio, dole je radio jedan čovjek koji prodaje zelenjavu, povrće, voće i prvi put kad sam došao, kao razumijete li vi meni, on je kao klimao glavom da me ne razumije i nakon par dana ovdje je razumio da nisam iz Srbije i onda je počeo pričati sa mnom na bosanskom jeziku jer nije osjećao ovdje tu mržnju prema meni. Stariji ljudi dosta pričaju, znači, to je moj jezik, a dok ovi mlađi naraštaji skoro ne razumiju ništa i sa njima sam morao na engleskom jeziku pričati. Na početku, da budem iskren, nisam skoro ništa razumio, znači samo sam neke riječi fatio jer dosta brže pričate od mene, ali sada vrlo jednostavno fatam, razumijem riječi, još da ne mogu pričati, mislim, znam neke riječi reći, ali uglavnom da razumijem kad pričam, komunikaciju vršim.
Znate kako mi živimo na Balkanu i prva stvar je igrati nogomet, po ulici, prvo malo po dvorištu. Pa sam probao malo fudbala, ali kada sam došao na trening vidio sam da sam visočiji od sviju, makar za 2-3 glave, vidio sam da to nije sport za mene koliko god ja to volio. Pa sam kasnije malo kao probao nešto karate, tu se nisam pojavio 2-3 puta na trening, onda sam s 12 godina na savjete prijatelja, roditelja, zbog moje visine počeo trenirati košarku, evo, igram i skoro 15 godina. Mislim da je skroz profesionalno, zadnjih 7-8 godina profesionalno. Da, bio sam, kada su bile mediteranske igre u Almeri u Španiji, bio sam pozvan za reprezentaciju, to je tad bila, ja sam tad bio veoma mlad, 19-20 godina čini mi se, i to je bila kao u tom momentu druga reprezentacija Bosne i Hercegovine, tako da bilo je lijepo iskustvo i opet doživio sam novo iskustvo, posjetio novu zemlju i lijepo je bilo. Kada sam tek izrastao na ovu visinu nisam bio, kako da kažem, naviknuti. Ujutru kada ustajete, u WC idete, operete zube i tako to, redovno sam se udarao u što glavom, tako da sam, uvijek mi glava bila puna nekih modrica. Dok se nisam navikao da se skoro na svaka vrata moram sagijeti, onda, pošto u Sarajevo je tramvaj, tamo teško mogu stati, znači, jako nesjetnije, znači, moram biti skroz sagijet dole i, znači, iskustvo više, jer ljudi vas malo drugačije gledaju, nekad nisam raspoložen toliko za zezanje nekog, a uvijek imate nešto da dobacuju, šalije se sa mnom, ne znam, vrlo je to simpatično, nekad čovjek bude loše u raspoloženju, pa ljudi mogu drugačije da žive da sam mrzovoljan ili neraspoložen, tako nešto. Najveći problem su mi pantalone hlače, znači, to znači moram baš potražiti dobro da bi našao, jer imam taj neki, visok sam naravno i imam taj velik broj pantola, dok, na primjer, majice, pogotovo neki kratki rukava, to lagano naći, patike, već par posljednjih godina lako je naručiti na eBay, na internetu, tako da pantole, znači, prosto je najveći problem. Ja sam, znači, ponio par nekih svojih knjiga što čitam, znači ima tu malo i religioznih stvari i svega pomalo, znači, pored toga što smo, znači, na internetu, mi smo neka internet generacija, volim u slobodno vrijeme da pročitam neku knjigu. Ostao mi još diplomski rad uradim, koji polako počinjem da radim sad, da bi, znači, dobio zvanje nekog sportskog menadžera. Znači, to je posljednje 3-4 godine studija. Pa ne znam, još teško je, znači, sad da reći šta bi želio da budem, jer još uvijek igram. Bitno je da imam tu školu, da sam školovan, sad koji ću posao raditi, ne znam stvarno. Znači, početak mi je bio veoma težak, evo smo počeli pripreme, imali dosta pripremne utakmice na koji smo dobro igrali ja i ekipa, međutim, kada je počela sezona, neki sam, baš kao što si rekao, grč osjetio, dok se nisam polako opustio poslije 4-5 kola i onda je to išlo samo od sebe i mi smo počeli dobro igrati, znači, iako na početku bilo veoma teška situacija jer svi su očekivali da budemo u Ligi za prvaka, dok mi prvi 4-5 utakmica nismo to baš pokazivali, ali smo furioznom završnicom pokazali svima da zaslužujemo biti u 6 najboljih ekipa Slovenije. Bilo bi lijepo kada bi se plasirali u polufinale, iako su to sad samo želje, ali imamo pravo da sanjamo i da želimo i da radimo ka tom cilju. Visok sam 2,17, težak sam oko 120 kg, tako da je to veliko opterećenje na koljena. Ja sam prije operisao koljeno prije 5-6 godina, tako da postoji neki strah, ali to je prolazna stvar.
nekad se desi neka manja bola, ali to je ništa specijalno. Horde zla. Nisam ni protiv manjaka, ali eto malo više za horde zla. Pa ne, nije da se sad nešto sjećam, jer sam ja, kada je rat počeo, imao 6 godina, ali eto, imamo mogućnost da pogledamo neki video, ne znam, Dražena Petrovića, Mirze Delbašića, tako da. To su bile lijepe generacije, Jurić Dalić koji je također mi bio i trener, tako da, to su bila lijepa vremena naše košarke, znači, ex-Jugoslavije, koja ćemo teško dostignuti. Zahvalio bi se navijačima Tajfuna i rukovodstvu na lijepom prijemu meni ovdje i stvarno do sada sam imao vrlo lijepo vrijeme. Nadam se da će tako ostati do kraja sezone.